Were you aware that at the end of the sentence of President Tudjman, his comment about what you called so-called human rights, that there was a chuckle by him? Were you aware of that, or are you today aware of that? Nisam znao tada, a ovako kao što vi kažete sada, ja mislim da uistinu potvrđuje ono što ja cijelo vrijeme govorim. Ja sam cijenio predsjednika Tudjmana, radio s njime, vjerovao mu, ali sam znao da njegovo shvaćanje nekih od koncepata nisu ista kao što su u suvremenome demokratskome svijetu, nisu ista kao što sam ih ja imao. I nimalo me ne bi iznenadilo da on ne kaže tobože ljudska prava, ali da se malo zasmije kad kaže ljudska prava, jer to je ono što je on duboko mislio o tome konceptu. Međutim, predsjednik Tudjman kao odgovoran državnik, kad i nije imao potpuno izvorno razumijevanje toga, ja nisam nikada vidio da bi on išao narušavati te koncepte, jer ih je on prihvaćao zato što je htio Hrvatsku kao dio toga zapadnog svijeta. Ali bi nekada znao izraziti svoju ogradu, svojevrsnu ogradu od toga, tako da bi ubacio to pojam, mogao bi nekada reći čak i kvazi, upotrebljava se u hrvatskome, ili tobože, ili se čak pomalo nasmijati na to. To sam više puta čuo. A ne mogu opet komentirati tu konkretnu situaciju.